أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisu nye umugani wolon fulana miladi nasarau ka jate ba fulani mugani fula sankalo tanna bisu nye umugani sabana ambe bako jikuruni goro fula masjid salamu kono tafsir surat saba ninye suratu saba tafsiri damina tode saba kibariya min fora ala oriyato yettogo intogo sora intogo da wala makiyatu sora injigina kaciden to makka sigide law ya sura ma hijrake anko akacca makka sorawu uluka kuma ukagiri ulube kuma tauhidi deka kadusukun dila minye dusukun kase ka alado makka sorawu bo odeka santani sabanyo na cide nyake makka abeye de minye tahudi e kadusukun dila ayele mane madina santa sora munun jigina ulu kacca kuma jahadu ani kiru fardau wo ulu kacca kuma ulu dela ni sora jigina kaciden to makka shigide wala ya sura mahijirake a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amdena ni sorai kalanda minani alaka togo nyuman beye minye nema la bolen tigide alaye ani nema la se bagade alaye aka jonyuma uma yomal qiyamado arrahmanu bafo ju rahmatul washiya kon nema yuru walen dunke arrahim ubafo إنشال رحمته إلى عباده المؤمنين المنشا إنشال رحمته إلى المنشا إلى منشا من عباده ko akan nema la sebagade alay kataka joma jomi nyajia rahim yode wa kana bil mu'minina rahima alakira mu'minun nema bagaye nema li bagaye la ala togodero togomi ni ala ni danfensi majje ola oyallahu de ala ni danfensi majje ola akirakira noye arrahmani fana ya togode ya kama kutudo arrahimi fana la togode do akama kutude do ubafo nununde ma tawhidil asma'i wa sifati ko tawhidul asma wa sifati wayanununde alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard kataya laban yuqdiru ta'ala an nafsihi al-karimati ni aya kono ala banki bariya kabo ayere masammin kabo anna lahu alhamdu limutlaq fi dunya wal akhirah
ko tanu be ale ala de ye cogoya bɛɛ la diɲɛ ani lagara li'annahu limun'im almutafaddilu ala ahli dunya wal akhirah almaliku li jami'i jalika parce que ala de nemali kela ye ala de fasamanti dunke diɲɛ dunkew ni lagara dunkew ka ala de b'a bɛɛ mara fana diɲɛ ni lagara nema be danfew ka fasamantiya be danfew ka diɲɛ ani lagara dunkew ala de do wala de b'a bɛɛ mara fana alhakimu fi jami'i jalika wala de be kiri tiga bɛɛ la fana komo nana aya wore kono wa huwa allahu la ilaha illa huwa ala ko bato fensite min ka bato tiɲɛ ni ala kerempewute lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukm wa ilayhi turja'un ala ko tanube ala de diɲɛ kono tanube ala de lagara kiri be ala de tay ewa bebe sagi kata ala de ma wali haja qala ta'ala ha huna ninde koso ala ya foya akwali alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ko tanube alaye masami fingo fembe sankaba wolon fulala le de tado fingo fembe duma kolon fulala ale de tado ay aljami'un mulukuhu wa abiduhu wa tata tasarrufihi wa qahrihi mana abbe be ala de kamarala abbe ala de ka jonye abbe be ala de ka nyamari kanna kala tiguna ka karbali konona la danfen da febe sankaba wolon fulala danfen da febe duguma kolon fulala abbe ya ala kamara fende abbe ala ka jonni abbe be ala yere de kala tige konona nani ala ka karbali konona la ala de ka kobe bole abbe ka kona nana ayawre kuna la ko wa inna lana al-akhiratan wal ula ala kullaha ya ale de tay jiya ya ale de tay wala hul hamdu fil akhirati wada ya to ya ala ko tanube ala yalla ghara fa huwa al-ma'bud abadan al-mahmud ala tul al-mada ala de bati frenye bada ewa ala de tanulendo fara bada kata bato fenye ala de bada bato fenye ala de ewa ala de fana tanunindo bada waye ala de wodi atola yinunu foni aya kunu wal hakim wa huwa al hakim ay fi aqwalihi wa afwalihi wa shar'ihi wa qadarihi al hakim alay kirim masade fana kodo masade alay aka kuma kauna aka ke walewla aka sariyala aka latigela hakimu yeninde القبير الذي لا تقفى عليه قافية قبير كريموني على دبفين كلام فويت دغو على لا يغيب عنه شيء فويت دغو على أبا بكلام قال مالك زهري خبير بخلقه حكيم بأمره مالك يا مفلك أبو جهري بلو كو على دي كودم مسابا كدام فوندو hakimu bi amrihi awakanya maru kaum fana ko don masado kirim masado ulu fana la يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها على دم مساي فيمو فيمبدو دغوكولو جوكرو على بابدو فيمو فيمبدو دغوكولو جوكرو على بابدو أيالم عدد القطر ناجل في أجيجاء الأرض ولحب المبجور والكامن فيها sanji bejigi sanji kise bejigi dugu koloka jiji bedo sanji kise bedo dugu kolo jukoro alaba bedo ababe kalama fen kise de na bedo dugu jukoro alaba bedo senekefe e yere ka senekefe min sibi bolo ni bado dugu jukoro alaba be kalama
والكامن فيها نفهم في دغولم بدغولو جوكرو كويرا نيغي وكيرا سانوي وكيرا بيتلوي وكيرا إساشي وكيرا ورجي سوا وكيرا جاماي وكيرا لولوي فونغو فين نابي نندغو جوكرو دي نا دغولندو على باب كلام أباب يدو ويعلم ما يخرج من ذلك أو فينغو فين بيبو دغو جوكرو فنا على باب يدو عدده وكيفيته وصفاته فينغو فين بيبو دغو جوكرو أجاته حكي على بادو أكيتشو على بادو أمانكوتو على بابدو فينغو فين بيبو دغو جوكرو وما ينزل من السماء أني فينغو فين بيجيكي كابو سانكابالا على بوبي فنادو أي من قطر ويرجغي sanji kise munum be bo sanji be bo sanfe a sanji canji be jiga kise hakke Allah ba bedo garjage be jigi sanfe ka jigi jonka danfe on ka dugu koloka Allah ba be kalama wama yanjilu minas samai wama yaruju fiha fingo fembe yele kata sanfe Allah ba be kalama ay minal amali salihati wa ghairi zalika bara nyuma munu bara kelan mu'mininu bara kelan ba nyuma munu ube bara munu ke bara munu bara nyuma be yele kata sanfe ala ba be kalama wa huwa rahim ala de ne malikelaye al ghafur ala de ya famma say junubu ya famma say ala de ay rahim bi ibadihi ala ye nema dunke de kata ka jomma fala yuwajil usahum bil ughubati ala ka jom mununya ala kota lawye ala te janga kata teliya ka jigu ka betande duma fu kata tubi na ya suru kunni ala soso yoromi durani halaki mo min beto dugu koloka be doya de men nema masade alay ala kota bagaw ate janga kata teliya ka tuma abe wakati duma katanduma fu katubu kuye al ghafur عن جنوب التائبين إليه المتوكلين عليها ala ye yafa masare fana tubu baga munun be tubi kata ala makuka kota kuda alaka ala ye ulu fana ka jurubu yafa baga de وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا مغو منون كافر يرى لا تاتينا الساعة كو جنيا ولتنا أما كو قيامتنا كو جنيا تولي قيامتنا كافر يود فو كوني مغو سارا كو يبتا بو يرو ورده ko be ni e sara doro ya banne ko wululite kul mamra fuye bala wa rabbi nkal na nintigi alay la tatiyannakum wallahi qiyama bina awma nkal laka qiyama bina awma de hajihi ihda li ayati salasa allati la arabi allahunna bunkasiri kon ninye aya saba dola kelenye aya saba mimbe qur'ana kono nani na tula mimma amara Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yughshima bi rabbihi al-azim ala wuqu'il ma'ad ni aya saba kono na de ni aya ba saba de kono na la ala ya ka cide nyamariya ko aka kalini akan masabainye akatigi bainye ko wallahi qiyama bina akakalini alay kafu qiyama bina obe aya sabaduruni ra qur'ana kunnani na tula lamma ankarahu man ankarahu min ahli al-kufur wal inadi tumami munu nye saka kuno qiyaman nankariya munu nya nankariya kafirun ni kanna gelaw fahidahunna fi surati yunus aya saban
ودولا كلمة سورة يونس كنو ويستنبئونك حقه على كتيرما أكو كافرون بين كباريان ينيفه كويا لا قيامة كو نيتشنا ديبا وبين ينكرنا قل ما هم رافوية نعم كرويدي نعم وربي نكلنا ننتجي علي إنه لحق ما أنتم بمواجهين والله قياما نالية تنياري ewa ala te dese fana ka aw kunu aw te takka ala dafana ni aya folo ala ci de nyamra ko ka kalaka ko qiyama bejo wasaniyatu fulanna hadihi ni aya قال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى ورب لا تاتينكم مغوكم مغمون كافر يرى كو قيامة جو قيامتنا أما ألاكم محمد أفو بلا إكافو وربي نكلنا ننتجي علي لا تاتينكم والله قيامة بناهما نيا آية فلان وثالثة آية 7 في التغابون وبسورة التغابن كنو جام الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك لله يسير ألاكو جام الذين كفروا مغو يا غلونفو مغو منون كافر يرى ألا يبعثوا قولوا تكونوا مغو جام الذين كفروا ألا يبعثوا مغو يا غالون فو منون كافريرا كو اولوتي كونو قل ما مرافو يبلا ابي كونو ده وربي انكلنا ننتجي علي لا تبو اسنة والله على باو او كونو ثم لا تنبؤن بما عملتم وكفي على باو كباريا ناك بركه توي وذلك لله يسركن وعلى بلو ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره وكفي التمام علي النفو كسبت كو تشيدن كلاكا كو كافر بكونو قيام بينهما وكفي على يا يرم مانكوتو ني مانكوتو مين بايرا نتيجي كو ني على كو بقيام ناتي اباناتي ويجمع عالم الغيب كو دوغلن دوم باي على دي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض foyte dogo alala no be sanka bawlon fulade lawa o be duguma ko lolon fulade lawa foyte dogo alala masam min titire ninye nimba yiranna kasabata mbolo ko nimbe sega qiyama jowa o be oto yiranna aba yiranna nimbe sega qiyama jo ko dogo lembe domba ay ale alade foyte sanka bawlon fulala na be dogo alala la yajibu anhum misqalu jarrati miskala jara hake ate dogo alala fi samawati nube sankabolon fulane lawa wala fil ardi ube nube duguma kolon fulane lawa wala asqaru min jalika min yere ka dogo miskala jaratu ye miskala jaru ye munye tawsiri kalaw nya chama nyarabu kam fola chama nya fe dengenye bileni fitini dobe miskala jarra fo odela do ba fo konni be so kono finetri be tile ba ke kado e kan ni finetri nya femise manu munu nu nya bula be munu tile nyele kono ko de miskala jarra do ko ay ni itege kete ni nogo be tege la nogo mimbe enke tege fulani nyogonche ko e miskala jarra me don ke wa ko qur'ana te kumani fenye femmi ni betado mi nye dengenye bileni hakke miskala jara ye ode mimbe komi ode na be sanka wolon fulada la teddo ko alala na be dunga kolon fulada la teddo ko alala wala asqaru min jalika min ka dogo yo dengenye bileni nyogona yo abe sanka wolon fulada be dunga kolon fulada ala ba do wala akbaru fiwte min ka bone we fana na be sanka wolon fulada na be dunga kolon fulada ala ba be do illa fi kitabi mubin fo abe sebelembe lahul mahfuzula بسبب الله المفجول لا يقيب عنه لا يجب كرم لا يقيب عنه أي الجميع متدرج تحت علمه فلا يغفى عليه شيء
fem bebe aldo ala ka doni de kono foyte dogo alala fal ijamu wa in talasati wa tafarraqati wa tamajjaqati fa huwa alimu aina jahabati kolo fulede fengo fenye fende dan fende nasara akolo tununa dugu kolo kono chogo afara la bogo ka chogo a cari la chogo a farafara la chogo ala babedo atara yoromi ala bado fengo fenye ne nasara de akolo la chogo korola chogo u farafara la chogo u farala bogo ka chogo u tigera chogo atara yoromi dugu kolo kono ala ba yorodo wa ina tafarraqat tigere ka farafara nyogo na yoromi ala bado summa yuiduha kama badaha awwala marra o kofe ala ba saga chogo korola kome atumbe chogo me kaporo fa innahu bi kulli shay alim ala be fembe do summa bayyana hikmatahu fi adati al-abdan wa qiyam shat bi qawlihi wa bana nyefe tumami ala ya sabati ko saka kunu beke abeke kummin kamala binu funa bange balmo ala te dese fembe la aw ma hadisa sahalenye hadisa sahalen nana chedo tumabe abe fatu aya kaddum faranyoka sayanna lama akon ne kera awye fasugu jumaye den ko fanyuma ikerama fanyuma den fanyuma aw akon ni sara kuma ayere yen ni ndokaba ni sara ayen jani nka bugurunje nunu aka do suru finyefe aka do suru bajife ni ala sera kan ne kunu kiyama billa jabade parce que ne barajugu ke tuma mi asara de un fana ya ka o chogola o ya su injani ka bugurunje ka do suru bajila kata ka do su finye suru finye no fe kata o kele ndorala ya fara nyogonka aya kunu kan ninkala akon ka jo e yen ninke mun kama akon tigala sirani nyede ya konni ya ken ka siranya de kama nya farima shahidu ye munye ninka ewa buguru jew fula do tara baji de no sa do tara finye no fe mala ma be fara nyogonka kun fa yakun mugo sara chogo lagara labi kunu itora jilaw tasuma yijaniyo ewa kungo kono feundo i duo hari ikasogo kanata kungo fono kelen kono kungo kono fe bakele yereka do ko ay bolon konita do ko shen konita yamfe do ko ewa ibarata yamfe ukitila de ikatila u kono nanade yomal kama do i sogo tara yoro i kolo tara yoro ala babbe ta yoro da babbe faranyonka abi kunu khiyama do abi sabilen de billahu luma fujur ala babbe kalam ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ألا بساك كنو كمونا من باب هذا مدون كنو قيام دو ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات قيام بجودة كنو بكده برو ألانا مغوصرا مغمون لمناني ألا لمن يتشني لمنا حقيقا أني نو يبارا نيوما كي ألا نو سروكا بارا نيوما بل ما كافو هذا مدون بنيانا ما جيا كنوته وبسا قيامته جو هاري حكلي تسوما هاري حكلي ما تسوما منا شو ده هذا مدون بكي جيا كنو نيمبن دو بي على باتو بالا كايرم من كابو كروفولولا كايرم من كابو نميمي يارم أبا كان نفلو صدقاتي أبي مسيريو كنو abe suke nafila la abe nafila sunke nimba ka kafira na ka dolomin na ka jene yala na ya soro ko nunun be satende sarate ni akili rebe sonni mawa ala ito nyani kelade hakili te sonni mayro ko hada madum be nyana ma jiya konote e bi sagola puta min kade bake ni nya yere mina alaka jonye ka yere mina be kasodela abe aka ala batola ko alaka ewa au fakati aka totete
sarate nin kofe kote nin kofe o be siga ke cogodi te siga ke hali hakkili ñuma be mogo mogo la hakkili te suwama abada ko hadamadenw be ɲanamaya diɲa kono te bebe sate qiyamate jo hakkili te suwama ala be qiyama jode liyejiji alladina amanu wa amilu salihati pour ka mogo sara mogo munu ye baara ɲuma ke donc u ye ewa u limana ni ala limana haqiqa ka baara ɲuma ke ala n'u sara ulaika lahum maghfiratu nunun tigilamu ala ka junubu yafa be nunun de mumini ɲumanw baara ɲuma kelaw ala ka junubu yafa b'u ye warijikun karim ani garijageba min ye arijanna ye garijageba donc ni y'a yira saka kunu be mbalimaw limaniya o donen do ka limanani ala ye kana foyi bato ka fara ala kan baara ɲuma an y'a a tawsiri aw ye ka mana fo aw ye siɲa joli joli baara ɲuma sarti fula de be baara kɛ baara ɲuma ye baara ka kalasi ala kelen pewu ye ani baara ka bɛ ciden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam ni nin sarati fula ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara min na baara ɲuma don ni nin sarati fula ma ɲɔgɔn sɔrɔ baara la hari diɲɛ bɛɛ k'o kɛ baara ɲuma ye ala mako si t'a la diɲɛ bɛɛ k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ka sɔn a ma ko nin ye ɲuman de diɲɛ bɛɛ k'a kɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ni nin sarati fula ma dafa baara la sarati ye lahara faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada nin ye ikhlasu dalila ala ko ni mogo jigi b'a ka de ko i bɛ ni ala kun bɛ ɲɔgɔn ɲa yawmal qiyamah do ewa baara ɲuma kɛ dɛ i kana foyi fara ni ala ka baara in na ani hadisi al-qudsiya nana ana aqna surakai an sir man amila amala fasiraka ma fihi ghairi tarakituhu wa shirkahu ala ko je ɲɔgɔn na jɛra bɛ se ka kari ka bɔ ɲɔgɔn na ni ala bɛ se ka kari je ɲɔgɔn la ka tɛmɛ aw kan ni mɔgɔ ye baara kɛ baara in kɛtɔ i ye fɛn fara ni ala ka o baara in na ewa ni ala bɔra o baara in na e yɛrɛ o i ka baara ma ko taasi la o baara ka kalasi ala ye dɛ baara ka bɛ ciden ka sunna ma a delila ye mun ye ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd a ko an ka ko min filɛ nin ye silamɛya min filɛ nin ye a ko ni mɔgɔ ye ko kura don a kɔnɔ min t'a kɔnɔ a ko i ta bɛ saji ma lahara na cogo dɔ la man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd muslimu kayri wayla ni mɔgɔ ye baara kɛ baara min ne ciden min yamariya la i ka baara bɛ saji ma lahara awa n balimaw baara ka bɛ ciden fana ka sunna ma ko 6 kɔrɔsa la ko 6 o dɔ la kelen kɔrɔsi ka baara la dɛ ni o koron dɔ la kelen i ka baara jama bɛ ciden ka sunna ma dɛ السبب والجنس والقدر والكيفية والمكان والجمال من كورو سبب أفولو يموني puru ka koroshin ka baara bɛnna ciden ka sunna ma i bɛ baara min ka k'a kɛ i b'a kɛ ka baara min kɛ a sababu jumɛn ye bila la sababu jumɛn ye bila baara in kɛli la yala sababu b'a la kuranna kɔnɔ k'i bila baara in na ou bien sababu b'a la kuranna kɔnɔ k'i bila hadisa kɔnɔ k'i bila baara in na wa n'a y'a sɔrɔ baara ɲuman min i b'a kɛ k'a kɛ sababu b'a la kuranna la kɛ sababu b'a la sunna la baara ɲuman don mais ni kɛ sababu ma sabatala kuranna ma sabatala sunna la don dɔnnikɛbaw y'o misaliya kɛ masala mɔgɔ hahura a ko awuzu billahi minash shaitanir rajim ko an ko mun na e ko awuzu billahi minash shaitanir i kon hahura de yala delila be qur'ana kono delila be ciden ka sunna la delila be salafu ka tabula ko hahu ya awuzu billahi fo sababu yawa ate donc ni awuzu billahi fo ye bidiya fo ye kuma fo barajiti la kuma minna a fo yorote aniti soro ko alhamdulillah an ko mun ne ko alhamdulillah ay ko ciden de ko ni mogo ti soro ka fo alhamdulillah sababu soro la sababu masoro sababu soro la
bo abo chogola misaliya iga ye misaliya fulake minye pour encattement mawlidi min fule ninye ni mo min nyake anko munna ebe ni fetike iko ciren ka wololi bo amba fiye qur'an aya jumambe hadisa jumambe sebon la tabulo jumambe min yayira ko ciren wololi sababu do anka fete abewa ibe barafula asababu ni nya foloy sababu folo afulana alqadaru bara hakke bara kolosi pour bara ka be ciden ka sunnama hakke kolosala hakke min foro iye o kolosi misali ala salli fana arakan nani de do la sare arakan nani de futuru arakan saba safu arakan nani enni sonjara do dondo la dro iko binne fari foni la chogo mi binne be salli fana karaka ngoroye ni salli fana karaka ngore nin kanga minanawa parce que silamia sariya hakke min foye itemeno ka al qadar silamia sariya hakke min fiye bara min adda ho kadare ni temeno hakke la kire tugu barati bolo ni tugu kam masurunya imase hakke ma barati bolo dondo la fana ko ete tamala ete foila ko bi biraman nek fari fagalendo ha ido nek salli fana ke fulay iye salli fana ke fulay ka salamu bila ite tamala ite foila koy fari fagara amina nawa pasilama sare hakke min fo ire tugu ma siama temina donc ninka koloshi islamia hakke koy ka bara minke ayek hakke min fo la hakke min sabatala kana teme hakke ka kitugu ni hakke de fora la kani tugu ka dogo la fana ibe hakke indeke ninte fulay sabana alijins nonia qualité de fora qualité nonia bato min fora ye a fora ko bato in kake nonia min nake o nonia ne o qualité de la obo misaliya ke jumay lahiya abe bo min bahimatil anam nyame misi sagaba nunu de beke lahiya eko so de bene bolo parce que hadisa sahalen nana so mi ambe yela ka sugo bedu so do bene bolo yere o kanyi chogo motilolo ne chogo mi nebe nka so inde ke lahiya bi bolo ube shine do be ne bolo o shine nyere tilole ne kateme saga yere ka ne be shine inde ken kallahi ay la yabi bolo parce que tiden ko lahiya ka bo qualité min nay kallahi ma bo ola al jins ni nye joli nay sabana nanina al kayfiyatu bara foriye islamiya sarela ko bara min ka ke chogo min na ke ko chogo la de al kayfiya ake o ko chogora saliji fulo yo misale yake munye saliji fule iba damina katege de kosinya saban kinyi da ko kana ikinin bolola kana numa bolola kata kunkolo salu kana shewuna eye saliji damina ni shewunda ya folo ki shewu folo ko kana ibolo ko kana ewa inye ko kana labai kunkolo la iye salliji tawa ma salliji ta parce que salliji foriye chogo mi ma ke ko chogola al kayfiya nin ka kolosi durna e munye al jamanu ke wakati bato min foriye chide nye wakati min fo bato inna ko akake wakati de la bato ke wakati la ni ake akofe ube ye ake anye ala makota la masala salli fana ba damina wakati mi kataba wakati mi chide nya be bange la sara ba ta wakati mi kataba wakati ma ya bange salli wakati duru imbe yere tugu ka salli wakati bila banna pew wakati bole darurate foite i wulila ko ibe salli abe minawa atemina parce que ma ka wakati kolosi abo chogola sungalo fardale a fardale yan kanka sungalo de su ko kalo min be sungalo nye
nebin ka sungalo su ola nyina parce que sungalo be ne soro barala ika sumbina nawa ube sungalo fardan nane eko ewa bi nyina sungalo nana kala yala ha nebi sungalo imbila sallincini kalo nebin ka sungalo cu o ba soro sumaya donna doni samaya donna doni iye sungalo toye a wakati ima asu ya garu ya kawara wakati wure de darurate wujurate amina nawa amma mina ye ube hiju juli hijja hiju beke odela tara makali murala iko ijo nyina juli hijja wakati be ne soro aw nye commerce de sisote tigde ngoki pelendo nekin ka hiju inke sungalo nasiya kele i hijrawa parce que wakati min fora hiju la mashe al jaman ninye joli nay durna worona al makan ni bato min fora ya ni ke yoro de fora la ken ni yoro de la fo bato in ka ko yoro de la ni tara ke yoro wore ni o yoro te abe minawa o misaliya hiju yoro ye makka de manasik al hajj o be saudiya de makka de al kaaba arafa muzdalifata minna safa ni marwa o be makka de aw ko ka jamana kono shegu do ba an boloya ma bab do ba an boloya aka yoro yere do joka ke sanu ni worije hiju wakata beto tawafu aw beta hiji o yorola aye makka toy aw ye hijul kala yewa ate hijul kala ye tiatir bola ni tilum kala rawde aw ye abake ka yoro mi munumunu dro abantere mala e pabe ko fula chere abe ko fula ni nyogonche na ubake ka yoro min tawafu na ya tawafu de shegu inde bato kama kake bato kata shegu inde ma ube aye kaburu min tawafu aya tawafu kake bato kata kaburu tiginde ma ninye shirkul akbar mughraj min al milla ninye fulan kafo yakumba bade min bawu labbo silamiya kono yere pew kake kafiriye meni eye yoro in tawafu ema yoro in tawafu shegu bato kamare yoro in tawafu ala de kama me iko an bolo nyi yero barkama de ni ya tawafu ka ala bato ka tawafu ni ala bato ibe baraji soro ube tara kaburu do tawafu eko kaburu tigi ne ma tawafu ke ka ke bato kaburu tigi nyede tawafu in kunye ni ala de bato me ni nye mo barka lende su barkama de ni nye nka tawafu ke ala ye aka kaburu la na baraji soro iye bidiya ni haramu ke ima ke mushrike shirkul akbaru ya de me ye bidiya ke iye haramu ke ibe ewa tawafu fula barajite bolo ala tawafu fu falati ibode la barajite wala donc tawafu hijun abeke alikaba de ni mogo tara hiju yorowre minte alikaba hiju kelawte koy nafulo cinyana do tilon kelawde do ute hiju beke alikaba al makam nin ka koloshi donc pour ka baraka beciden ka sunnama nin ko woro korosala nin ko woro do da klinya je drama be sunnama balmambe ala delala ka tawhidin sabati jamana en kono aka do kere sino jamana yi balaw be nin jamana kono de awa kaburu de be tawafu nin jamana kono so be nin jamana kono dilala be tawafu de yoro be nin jamana kono hiju de be ke kaburu de be tawafu mali kono ko doni jamana de mali ko silama jamana de mali jamana misu faralembe alaka shegu sigilen faralembe alaka foto faralembe alaka munima hada madendo dese dila munima la ko jo o faralembe alaka jamana minna doni sugu jumambe o jamana la doni sugu jumambe o jamana la dinginye so faralembe alaka maliya jinyo faralembe alaka maliya iru faralembe alaka maliya kaburu tigu faralembe alaka maliya shegun sigile u faralembe alaka maliya foto dilalew u faralembe alaka maliya monima u dilale mogo do ka foto doroka monima dila faralembe alaka maliya ko doni jamana bato ye nununde doni ye nununde naw ka doni ya jamana min ka doni ya bila nununde la aw ka doni ma bila fenyuma la de
na ka doni en nunun de yirawula aka doni ma fenyana mo yirawula de ate foy kade me ambe ala deli tauhidi ani ciden ka sunna ala fahmu salafu salih ala ka di jamana dewma والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين ألكم مغمون يرججا وكتشرب بك puru kan ne alaka ayaw tinya ka mugo sagi ka bonne alaka dinama alaku bedese sawo fi saddi an sabilillah ni mugo mununyu ka yere jijanu katama ke puru ka mugo sagi ka bo alaka sira indema wata kijibu rusulihi anika alaka cido ngalon tigaya awala ku bedese de u desele ndo bedese fana bal mun ni hakli siga mbolo ni dina mo te sala koy parce que mbidia mugo nyaabe ninja ma wuyu waya minna wulu nyana sisa nindina wulu bena sen nindina mare ayu bu yere sege mugo sitte sen nindina ma ala be makononi de ki yedro kata wakati do la sana ki halaki o wakati na ya suru mugo be sen nindina la abe se awma abe teme namurudo ka kana abe teme firawuna ka kana abe teme abu jahali ka kana mugo tesalaw ibi ka wakati kunkuruni de ke doro dombe na yere ika barote fo yere fo ni mugo yi baro fo ni kala gosiliye karasa tumbe ya ayeni maulidu nyaga karasa tumbe nin fula ka fo yoba ka kaburu bato abe min sisa abe lagara fo ni forani ni nyede mugo ba yere jija de la ka tamani boli de ke pour ka ne ka alaka aya ucinya ka mugo sagi ka bonne alaka dinama ka cide ngalon tigaya ala ku desele no be dese drontere wa ulaika lahum ajabu min rijji alim tawa ulutti la mugo fana la jaba be ulude la jaba min bu ladimi qiyama ay liyinu ilmu suada qiyama jokunye munye ayen kono sambe min famu qiyama jokunye de pour ka mugo kunna dun ka ulun nema min al mu'minina ويؤجب لأسقياء من الكافرين ألا نمغكنا قوم فنا كافرون أنا ولو فنا لا جابا ومن ألا قايا وركونو لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ألا قد تسمى دونك ونار جنة دونك لنون تكلن يده من الجنة دونكم ولودني رسول بغوي على كوكاني ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قيامة جوكو أني حكمة فلوفو منالا بقيامة جو فلو يموني puru ka muminu ku nema ku sara ku do arjanna kono ka kafiru kunna go ku la jaba yomul qiyamah ninte folo yewa a hikma do fanaye wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq mugo fanana ye doni dira munu majiya kono nu qiyamah jora u jora qiyamah keneka ulu fananna ye una do ka fo ja qur'ana min tum jigina muhammadu ka cinya do pasigan tun dara la jiya kono ako qiyama bejo ala be fese ala be sara ala be kurusili kar jannabe tasuma ye ewanya ye qiyama joli hikima do ye nim fanaye hikimatu ukhra ma'tufatu ala allati qablaha ni nya hikima wore ni ala ya fana fara followinka وهي أن المؤمنين بما أنزل على رسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجاجات الأبرار والفجار مؤمنون نو سيريرا قيام لا نو سيريرا قيام جوليلا وياي على يمغنم وسرا وياي فاجر فنا على يسرا بالذي كانوا قد عملوا من كتب الله وتم من بارا على يفنا سرا
masamin kaba kurtar yamin bara dunya kono arawuhu hina yiji ayna al-yaqin wala mu'minu ba ye o waqtin parce que qur'ana ta utu min do qur'ana kono o ye ayna al-yaqin de mais nu yere ya ye qiyama jora ya ye qiyama jora lay mo nyuma usara mo jugu fana jo sara nu ka bare o beke ayna al-yaqin de sisa dankaniya la yere ya ye o yaquluna yawma iji aida odo mu'minu ba fo tuguni laqad ja'at rusul rabbina bil haqq ona na aya wor kono suratu al-araf kono a antigi ala akaci don nana man ni cinya yede ni cide on ko ala be jiya wuli de qiyama be jo a unana ni cinya yede qiyama jora ala ko aya wor kono haja ma wa'ada ar-rahman wa saddaqa al-mursaluna aya wor kono suratu yasin kono ni qiyama jora mu'minu jora qiyama kenaka u ba fo ni nyede antigi ala rahmanu ayi lahidu min fanya qiyama joli min fanya ode fule ni nye wa saddaqa al-mursaluna ci daw nye ci nyafo nu ko qiyama be jo a jora u ye ci nyafo laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil bas fa haja yawmul bas suratu rumi kono mu'minu ba fo tuguni ni qiyama jora sabele ka ko sabelen tumbe la fol mahfujula ko qiyama do ko be kunu ni do wanninde kunu ni do nye afule ka kunu wada to la koya wa yara alladhina utul kitaba utul ilma mugo baye doni dira munumma alladhi unjila ilayka min rabbika huwa alhaq ka fo muhammadu qur'anan min jigini ka boy tigi ala fe cinya de do qur'anai cinya fo ayesha ka kunu min fanfula keneka qur'ana ye cinya de wa yahdi ila siratil azizil hamidi qur'ana be mugo kanda fana kata masade kasirama masammin kabbo na ko be min ke bali bagatala masammin tanumendo al aziz kore munye wal mani al janabi alladhi la yuqalabu wa la yumanu alade masaye at foiteshe alala wani ala ko abe femmin ke fana foiteshe ko bali bal qad qahara kull shay ala yefembe karaba alhamidu fi jami' aqwalihi wa afwalihi ala de masattanune aka kuma fota bela ka keta bela wa sarayihi ana ka sariyala wa qadarihi ana ka latige wa huwa almahmudu fi jalika kullihi ala de tanune do nimbela وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد هذا إخبار من الله عز وجل من يكبر يليه كبو ألافي مسمين كبو كرتا لندو أن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة من يكافر نو يقيام جولين كيلي جنيا ألا بنان كبراني يدوني آية كنو كافر يقيام جولي أناني كيلي دي جنيا واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك وتمام تشيرين يو كباريانا يفنا كو قيام بجو ويموكي بوكي كتلونكي كني تشيرين يفنا كتلونكي كالا كموكي بوكي على كاكوما ألا كو وقال الذين كفروا مغوكم مغمون كافر يرى هل ندلكم على الرجل يالا أنك تشيدو يراولاوا ينبئكم إذا مجغتم كل ممجغ وچه مباو كباريادي كوني أو سارا أو دونا كبرو كنو كنا أو كفر كلو ناكا كلو نو تيجي تيجي دوغو كلو كنو چغو كنو تيجي دوغو كلو كنو چغو إنكم لفي خلق جديد كو على بساقي كودا قرأي لاغرا مؤمن باك في كنين كما فو يالا وبا فانكا ننتغير أولاوا موكي بوا نتلون كي كوا كبا كو كوا إسلا نمبشكا كي مؤمن بنين فو أنكا تغير أولاوا كل ممجغ قرأي موني أي تفرغت أجسادكم في الأرض كي مبافو كوني أكفر كلو تنونا دوغو كلو كنو چغو وجهبت فيها كنا كفر كلو فرافرالا دوغو كلو كنو چغو
nu tara dugu koro cogo kulla majhabi nu tara yoro dugu koro kono wata majjagati kulla mumajjagi ko a farafarali cogo bela innakum bada hajali hali ko aw nilla halakko fe la fi khalqin jadidi ko ala be sage kat adda kuray ay ta'uduna ahya'a turja'una bada jalika ko ala be sage kawnyana maya ni ala baw garjage tuguni ce min be nin fo an kayira wulada e wannin ce abe ko fula dola kele ni nyagonce ko fula dola kele o de bala o de ya bila nin kuma folila sino haklimate nin fo أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ko cide ma ko Muhammadu min yenni fo ko be ko fulani nyogonce afole munye aftara ala Allah kadhiba aye galon tige kada ala la kasuru ala ma foy mo min yenni fo konna ansara an fari kolo fara la dugu kolo kono tara dugu kolo kono tayiro min kaduye ko alaba sage kan kunu kuraye kan sagan choko koro la ko bangar jaye ce min yenni fo ko fora dola kira bode ni nyogonje folo aye galonde tige kada alala ala man ni foy nin tekelewa aftara Allah kajiba amu bihi jinnatu ube fa bala hakiri tala kwa ode ya bila nin kuma folo imma ye galon tige kadalala ube fa bala kafiru ye ninde fo ci deje nu be tilonke ke kam mo ke wala ala ko bal ladina la yumbal ala ko ci de amma galon tige de amma galon tige kada alala fate ci de na alladina la yu'minuna bil akhirati mugo munu madalla garala mugo munu mallimani la garai fili ajabi ulu de be la jabala yawmal qiyamah do wa dalal ba'id ulu de be fili la fili min ci nyaka sino foyte ci den ala yujabi fate muhammadu la koy amma galon tige ka dala la fatala me aw munu mal dala garala de la jababa awde la jababe awde la gara ewa awde fili la fana fili min ci nyaka sino ci den ko no foytala mbalmo ni moke bo kera cide nyere la woleli konono la wa ya la mo simple mi ngule la ko ebe woleli de ke nin tawhidi nya yira mo gola fente fo ede cide nya kolo sege de nin tawhidi sabatili kama kuma sugu be foray o yettulunke modeli ni moke bo modeli be ke cide na sallallahu alaihi wasallam awa cide doronte fana de ko mi wori khatu gunna fal yemin fo cide kata nuhu lade kana cide masallallahu alaihi wasallam ani mogo ko be cide un cinyeta mogo sire te wolele ke kata nin tawhide ma nuti ko ibi juguriya de ki ko kuma jugunde be foyila ko lankolo be kila o yegge pigale de warqatu gunna fal yode fo cide nyu kitab bukhari kono babu badil wahyi tuma me aye jibril aye don follow me anana kwamba karija tuma birifini birina nshira nanyere kono binya kodo ye nshira nanyere kono nshira nanyere kono amba karija tukoy hakili sigi alate ko jugu ke ela alate ko jugu ke la ibe hinna fantawla ibe aliyatimew deme ibe ko gelew ndoke ni en mu ke mu worete se ko ke ni ete alate ko jugu ke ela me warqatu bin nawfal o yasuru yo chokoro bay arabu de do me ale tundo nan nasara dina de kan nasaro ka kitabu kala yahudaw ni nasaraw ani ciden tara warqatu bin nawfal fo yasura korola ciden yeminye aya fwaye warqatu bin nawfal ko hajanna musul leji unjila ala musa emberenin kanna yahudiya kanna ba fo jibril adiran namus akwai jibrila min jigina musa ka kake cidenye wode benema ibina ke cidende min ba nata don min ni kan mugo bi kele ki ge ka boya aka soro nye kamalon kroye nimbe se ki deme dan nye ciden ka bako parce que makan kaw tumbe ciden bonya chogomi uba fo Muhammad Amin Muhammad danna yama karifali fembe karifalemba aledema
hari nimman kam min donna uni nyogonce ni Muhammadu kuma na dro ya banne ko obena nekko kan ne juguya fo be negge ciden ka ba corona de ako awa muguriya humu yayi ako makan ko bena ne bol makaya warqatu gumo na ufalu kama ako maji ma ewa ako ama ini min fule kana mogo shina mana dugu mogo la illa udiya ma jaa ahada bima jita bihi illa udiya ini min bena dugu mogo nunu ma tauhidi kala kelimpe bato mogo shina nyogona mana dugu mogo ma fo uyi kode ibe kode ibe ni ko ibe ge kaboya ini min bena akera uba make o tauhidi bo chogo de la mogo shima nin tauhidi welelita tauhidi ka sabati shirku ka boy sunna ka sabati bidiya kata mogo shima weleli ke yoroshi ko ibe lafiya mogo bi kode mogo bi bili contrôler ra kuma jugu de be fuye ibe la gosi de galo fiun de be da ila galon fi kirkiru nente galon fi kirkire ko ci de nya galon tige kada alala ube fato do nunu bete galon yawa awo galon fi kirkiri dama de be tawhidi wala li baga bi sunna wala li baga kata selafu ka famu iya ke yoro ibe kode mamar bun wahabu ye kolo segede amara bun hambarun sawul silabun temenu nunu boddo nakka sola munna ima she mugo ka musoma ima she ka de musoma ima mugo ka nafolo bosala ima mugo ka nafolo taraki akilen kele do nakka sola mun kama tawhidi sabatili ani ni sunna sabatani bidiya keleli sino umakote mwashika jinya kola umakote ka nafolo la nafolo ko ni fe umakota la de yere me udonna kasome munna nin tawhidi sabatari ni sunna sabatili ko ni doni ke ba ko awu be soro dugu kono awu be soro jamana kono atara kala di folo mu babura nana ko karaka jifa kono abe shigi ni nyinda bo nin koro nimbe fonye ni nemda be nin koro be nin kenna ni nyinda bo nin koro be nge nin ka bonni yorola ebe shega fe mfo ebe shega fe mfo di folo mu be to aka jifa kono ke abe ke bobo e kashigi mo shitinin tawhidi weleli ta ko iba ke kan ni sunna defa kan ni bidiya kele awa ko be lafiya de cide umma soro eta soro ewa nin dina fana e ya defaw e ma defaw ate bi fana de nyo fu ya sinya jorje ambe siralla kana ande tinya me inna allah la yudayya dinahu ala ta ka dina labila koy nin dina te labila ni e de be jojo ni e ma jo akera chogo labe mo de bo akera fama inna la yu'ayyidu bi haja dini bi rajul fajiri har kafiri yera labe kafiri de yere do kolo kan dina de fa nabe bi rome har kafiri har ni alabe kafiri de bila aka dina indefa alabe fajiri do re bila aka dina indefa ka cinya do yoro dola ate bire e hari mawludi fulene nyi do te orejo soso ka ko alete wa biya ide me mawlidi ngalo ate qur'ana kono te hadisa kono ko cide ne ko mane amila amala laysa alayhi amrun fa huwa raddu kungalo ate qur'ana la te hadisa la te wa biya ide me wa akom me wahabiya u be mawludi minke aw mawludi kala nyogona ta akere ako wahabiya tilanje bebe tenensu uko cide nga ko tene munay ba sa ko ngolo la tene ako wahabiya tilanje bebe tenensu wahabiya u be mawludi ka tema u kayre wahabiya tilanje bebe tenensu aw te tenensu aw nyana dina ye fetide ka wuli ka donke jama nyana aw nyana o de dina ko abani fode ko ale tay wahabiya yere nasallu salamu inna allah la yu'ayyidu haja din bi rajul fajiri wallahi sunna mo wa munum baddambe kata sunna ma ama joka cinya foya boli batulaw ni boli sunna do ala bu kolo benin dina cinya fo kawsigilen toya in tatawallaw yastabdil qauma khayrakum thumma la yakunu amsalakum na ya kodi nin dina ma alabe aw fale mo wore wala munum bena nin dina cinya fo ka sabatu ulute ke komi aw nyogona alaka dina tebbi min be jojo min ba defa ni ta defa ne bi ka jinya nyana ma de makara ibi ka to de makara ibi ka joyoro de makara ala manin de fo kitabe dunkay وإذا قد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون قال كتاب دونك غوسي نين جوغودي اودياتو وي سفيان بن وينا كو من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى سفيان بن وينا كو اكو سلامو ني سلامو كا دوني كي بغا من تيانا يكرا دوني كي بغا جوغوي كو يهودا نغوناي اكو ني سلامو كا باتو كلا من تيانا يباكي كا باتو كي ني كونيتي دليلا ني يه نصارى نغوناي awa doni ke baga shiriku baki ka jamana wuli bidia baki ka jamana wuli ebe ke boboe ete kuma ima tola fana ni aw bake ku defa fana ni mo min be inkaru ke bidia ka karadu ke bidia mo ne shiriku ka an ko kan nunu nyogona dabila samgo kala fiya jamana kono min be fulan ka fo yake o ma jamana ci ala kilimpe ka boto de jamana ci lay min ye kaburu dila a yɛrɛ ye kaburu bɛ taa tawafu minɛnw sigilen bɛ kaburu kan ɲa bɔla wari bɛ dɔ o la bolo bɛ da kaburu kan ɛwɔ ɲi mako yiri la i k'i dɛmɛ i k'i ka mako ɲɛnabɔ o ma diɲɛ wuli o ma jamana wuli o ma jamana fitina ni ko ala kelen pewu ka bato de bɛ jamana fitina la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waqti sera subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان